Nana Rahima. Autor teksta Esad Bajić. Moja komšinica već 3 mjeseca vozari na posao u Mostar. Neki dan na sjelu uz kuhan krompir i sir iz mejta ispriča nam priču Nane Rahime. Kratko, kao što se pričaju uzgredne stvari koje se dese u putu, a dobro dođu da se kažu, onako preko zalogaja. Nana Rahima krenula u posjetu djeci u Sarajevo i u autobusu sjela pored moje komšinice. Zastoj na putu kod Aleksina Hana otvorio joj je dušu. Rodila se negdje kod prozora, roditelje nije zapamtila. Godinu rođenja nije rekla, ili je komšinica nije kazala, ili je ja nisam zapamtio. Uglavnom, cura je bila nakon Drugog svjetskog rata. U 14. se zagledala u svoga Ahmu, momak iz sela, a i on se zagledao u nju. 2 godine su se samo gledali u prolazu. Onda je počeo da joj dolazi pod prozor. Bio je siromašan skoro kao i ona, no on je imao babu i majku, a ona samo brata. Udat se za njega bila je sreća. Sreća od čije vune je ona noćima prela osmijehe, pljuckala u nju sve prolazne tuge i gorčine i na vretenu snova motala dane. Onda je Ahmo otišao u vojsku. Zadnja pošta, Mitrovica. Ona ostala u prozoru, čuvala svoje, a gledala Ahmine ovce. Od mijene do mijene računala koliko još treba da se on vrati. Dan po dan, noć po noć, dok jedne zimske, akšamske večeri u kuću ne bahnuše 2 žene iz susjednog sela. Došle da je zaprose za nekog ragiba. Ja se u to neću petljat, reče njen brat. Eto vas, eto nje. Ona je samo šutjela. Bilo joj smiješno to zbog čega su došle. Pa ona je već Ahmina. Onda je starija žena dala da pojede jabuku. Jami, vakije kod vas ne ima. Jamila iz učtivosti, zagrizla iz znatiželje, progutala nako. I sve joj se okrenulo u glavi. Šta god bi je žena pitala nakon toga, ona samo potvrđivala. Pa hoš li poć s nama? Hoću. I prošla kroz noć, prtinom, pa površicom u susjedno selo. Tamo već čekala svadba. I hođa čekao. Prihvataš li? Prihvatam. Prihvataš li? Prihvatam. Prihvataš li? Prihvatam. 3 put je pitao i 3 put prihvatila, a u sebi sve ko da ludi. I prije zore te noći našla se u Đerdeku sa svojim mužem Ragibom. Nije on bio loš, tih, stidan, nije navaljivo. Ništa se ja nisam pitao ko ni ti, priznao joj je te noći. Ona je spavala na slamarici, on na podu ispod njenih noga. Tako gotovo 7 dana. Onda se njoj razbistrilo. Ishlapila ona jabuka, al kuće, udala se, valja živit. Jedne noći samo je tiho rekla. Ragibe, nahladit ćeš se doli. Prošla godina, zatrudnjela i rodila sina, baš ovog što mu ide u posjetu u Sarajevo. Kad jednog dana taman hajvan pojila na koritu kod klokinjavog vrela, momak iz njena sela vrkom njoj. Rahima Ahmo me šalje. Što je bilo, bilo. Ako si kajel odmah sa mnom poć, primit će i tebe i dijete. Noge joj zadrhtale, sunce zašlo i izašlo. Adet pretrgu. Reci mu vako je kako je, sudbinu ne valja dirat. I tako, Nena Rahima rodila 3 djece. Odživjela sa svojim Ragibom, a Ahmu i od sebe sakrila. Neki dan želja je potegnula da mojoj komšinici kaže o svom Ahmi, a eto ti sudbine, komšinica to reče meni, a ja se sjetih 1993. i starog dede Ahme. Sreo sam ga u Glogovu na putu iz Mostara za Jablanicu. Odmarali smo zajedno. Pitao me imam li djevojku. Ja mu onom snježnom ratnom dumanu otvorio srce. Nije srce, ma ga reče prkno, rekao mi je na kraju svoje besjede o životu. Nikad nisam vidio Nanu Rahimu, ali vjerujem da moja komšinica liči na nju.